Deborah ronghang itu makarbi apran ke damnang Barney hat along parok tum ke thenga pot ke thenge chok amat pran damnang julo non. Lasi in this podcast we'll discuss about this, okay? Laso pu thakla chingwai pene chithanang de kumantu lo laso aghotna ke inke lapen kumatum lo ke thenge amuni tuma men gupi lo RSL lo malai tum phan lapen kuna adim long lo Adima men a factory men gupilang tonya details sang than polo pena a family lam tang than po Deboram ronghang who hails from Dokmoka is Karbinglong Dokmoka pende chini ne tum do olang mon kaise tum adhok tum chini lo mine hai but still many nitum karbi rat tum chini ne dup piklang la so kaise pu thak la pen nipen niphan comment pi pen na request bang do nitum karbi tum rat tum mane la so pu thak video samar tha selam tha pura sini sab so investigate kuri la so investigate kuri at pen nang than bo busima thal ni chini nang than bude ni chini ne hormu ke nang than tap te I don't like to misguide you ni nang misguiding tung te nang than tap nang than pruing tung te la si ni ke chini la man nang than bude la si Dokmoka asor nang than lo di asumar ta do pangpli episode do bhaini supi sopo bahini amat alangli ladak Barney hat long si nang chong dat phan kam claim phan bang because look to run our family we need money, right? Tangka ni tum family ji solai phan si alangli ta kam nang chong dat phan ba kam claim phan bang nang kok kali de somar ko son la charli bu ba ko son la pachuko ama se ladak Barney hat long si kam nang chok claim GM Cook pu factory long, okay? GM Cook ko pia factory lo polote chini ne bang doi mini adhok tum ne theklong athok news channel tum ke tokadi ekdom ulta fulta Meghalaya lo putapu lapen dak son ba Jurabad under Jurabad police outpost putapu isini news samar tum do ba chini ne pin pen henti tok tap tok puru ase solam dan ekdom pa clear po si actually Barney hat po adim hedi industrial area de which is located near pine Meghalaya dung adha adim hedi adha ka hin ke Meghalaya adha ke Assam along si so adim do, okay? Pani clear lo Barney hat pu mane jong si Guwahati hin pen pine ba lapu Nagaon hin pen bang pen Jurabad pen mane jong si Silong dam lo purote theklong ekdom industrial area hala so dim long industry do big factories aso so factories pe ne do pi khang ke pollution la do big pe so dim long cement factory pen chenglo losan factory do ama GM Cook pa factory pen ko pia factory lo tang than po lage GM Cook is a कोयला है कोयला से मार फैक्ट्री ने थान पर क्लियर फन बड़ी पो माने ला तुम तोवार से मार है तोवार है प्लास्टर कुरी में पक्का तोवार से मार पुनते में लहाई हारलोंग पीपा पीपे चिप्स है लहाई और मुझे से मार कंपनी सो GM Cook पो कंपनी, ओके? लाने क्लियर लो अमा तारीख ट्रॉक्सियर नी वो सिक लसो चिक लो दे लसो मान 7th of June arni kupilo che plan ke hadak factory workers tum hai hadak factory mati factory long kam klem arleng ne kar bitum ka prek tum da arleng tum da do hai amat laso hut daso arni pine tho ajir poto men kang mane lamning je rason mane kang nek choy mane funny lam do mati funny lam pening nek me ba lahai lam rason kang nek lahai tho lamning je se the o tho amat factory workers दाके कारबी तुम देट लेके दो गली कामी क्लेम तुम्हें नाने ने डिस्ट्रिक्ट पेन बा लोंग दिम पेन वांग तुम दो ओ गली में अमर हला नेक्स्ट के दो तुम अमनी तुम अनिक सिक्साक दत हो अमर वांग मा चिभोंग दुला हबु पॉन्डेट मा अमर लाइट साइड ऑफ चेक मा के थेंगा रोंग दो इनके कपरे कारबी तुम दा राब दुन फान बोर इलो इनके तुम दा रेंग सुदु ना इनके हला देबोराम रोंग हैंग फान बांगे रोड पेन इंचिन रोड पेन अपु थेंग दा असन बुझिलो लाने क्लियर लो दी আমার কুপিলো আফিত হালা দাকা ম্যানেজার চিনিলো হালা GM Cook পো ম্যানেজার লা সোলাম চিনিলো আমার চে ভং জি থেক ওয়ার্কার্স তুম চে ভং জি চে থেং লা দাক তুম পো আমা চিনিলো আমার চিনিয়ার আফিত লাংলো আবিলি এংসে একদম আপু ঠেং দা আমার দাক জেনারসি লং দা বান গুয়াহাটি হসপিটাল নে চেতে বখে গুয়াহাটি পেন লা Barney hat পদিম গে হেলো এদে তে বখে it would be 1 kilometers do populote around 10 to 12 ba 15 ang bongs dui bon 10 to 15 kilometers ang bong la so a distance lan te boker Guwahati pen te boker Jurabad pen sab so prang nam de theglong so dim hai inge it falls under
सोनापुर पुलिस स्टेशन दे अधोक तो में तक जोराबाद पुगाली सोनापुर पुलिस स्टेशन इनके अधोक तो में मेघालय लोंग पु मेघालय पुसन सोनापुर लोंग सोन बांग पु कलिमा लद्दाख दा चौक से अधोक तो न्यूज़ से तक अधोक तो में दी कली लिए लांग लांग तक तप तक रुक रो दो असी ang ton news channel la follow nang ni ba chi ni pulu te tok kan nang ni na son si pui ba news ta sama nang ni amasi nang pa clear lo sonapur under sonapur police station si la so dim do de ka assamar lu assam state ar lu bornihat pu so dim do bang de amat apu theng dak jar lo mo hospital dak wan lo ama dak pen bang ke release fit mane ko pila reason ke than thi ala pina manager bang lam pa tu phan bori pik lo inke asap so ni tum karbi tum के लांगनाम ते तुम सब सो रे पिक तुम था आवेदन बोन हंदा के फैक्ट्री वर्कर्स पुलोते लेबर पुलोते थेक पिक रे पिक कली मते ने इंसल्ट बुगा थे दिस इज द फैक्ट दे आ होकलाम पो अमसी कांग वाइदुन चिंग वाइदुन माने लसन पिनि बांगता आवेदन लो बा कंप्लेंट पुलिस हांग फिल लसन थेक बांगता आवेदन बोन सो जइने ता अधोकलाम पतु लोंग लोक लो तुम अमाल दाक में रिलीज फिट माने पिलो Put hang that a weekly log money amendment goes on release at least observation long ba pini long 3-4 days 5 days back bini at least ba ek din ye jo back bini polo gali ba release pit mo athema alam ba ke un edet mat lam ba tu phan se board I log la da manager ba he tried to hide about the incident about the case আমার নানি সি পাতু দাম তো নানি সি रूम भाड़ा एन मादाक सी बिदाम तो हमारा फिर कैसे तुम भान अधोक तुम फोन कॉल पुथा हम दाक जी गुवाहाटी कैसे तुम भान हमारा तुम ता दाम लो फिर हमार तुम एफआईआर ता पिदाम लो सोनापुर पिने लो पुलिस तुम हदाक दाम लो पुलिस दाम पे इंक्वायरी करी लो इनके हला पुलिस तुम भान मांगे थान कप्रेक इनके हला मैनेजर फैक्ट्री जो से बॉटम दैट फैक्ट्री गली में इनके फैक्ट्री जे पास जॉगी फान बा फैक्ट्री किससे भी फान थान तब थान प्रूफ लाम लार लावलो इनके को बम मालो कचे भोंग हला दा कल्प्रिट अमेंदा रंग थान पुदे के ग्रुप फाइट दे लगे ग्रुप से चिदान इनुत नु लगे चिदान अली अमा इनुत फान कोई चोता चोक से दा ग्रुप से चिदान पारोक टु में से भोंग रख से भोंग दुद दलो तुम अमेन मंगे मनीष कुमार 24 years old मंदन विश्वास 38 years old बेंगोली तुम पारोक तुम दे तुम भान अरेस्ट लो अलिंग थिउ उतुम ले मुनि थिउ उतुम लाई तुम के भाईनी बांगसी मेन एक्यूज पुदा के कपरेक तुम ता दोलांग मिने नॉन इन्वेस्टिगेशन कुनोन दा सोली बम लांग पु अमार नेब बम अमार को पिलो फिर क्लेम के लासवाडी मत रिलीज फिर लो फुथेंग दा गला हॉस्पिटल बंदा थेमा दा पन उने दल अमार को पिलो क्लेम पुके फिर हदाक पातु दाम जरना ने अमार फिर अरुबांगा चेबोय जुलो दी इट्स ए heart wrenching incident di ining ta oi me ining ta kang me la son bang parok tum kar bi tum phan lang rob worker ba son buma lang rob mai tum kar bi khai phan son ki theng son ining ta kang me sita ining kang chora chok che di la son buma parok tum theng la son chok che ke salam chini ni la pen ki chok che ko mane chi purek thima di kalima inge la ni ki chini ke la son mase an chuhut baji cap aport hodi baji cap aport an chuhut chehang jo sab so kang nek la hai pe ne masi वांग पाक मासी एकदम कि ठेंग है जब ग्रुप फाइट है ठेंग रूट देर मासी लसन पुर क्या कपड़े तुम तार रेंग सुदुन पांग दो पौधा लसन इनके नॉन एरेस है लो भाई नहीं फन एरेस के इनके जोंग से लैंगडम बोलते अफिट चेवॉय जुलो on 8th of June next year ni puthor next year ni alang ni chewoi julo इनके फिर पोस्टमार्टम फन नोंगपू सिविल हॉस्पिटल लोंग सिपॉन था हमारा हेमसोर तुम बैंगलोर जार लो पॉनो लसन लो यदि अलम बंगे हमार नॉन बंगे इन्वेस्टिगेशन नॉन अंदर सुली बम ला इनके मर्डर केस सी सेक्शन लगाए नंग पोइने के अटेम्प्ट टू मर्डर से लगाए नंग पथेमा फुट हेंग डाक पर थिबान से बोर इलुमती हमार नॉन को पीपीएस सेक्शन ने लगाए लान बंग नहीं चीनी दाम देला है दे पुलिस तुम को पीपीएस सेक्शन ने लगाए जोसी मर्डर केस पुलोते अंडर सेक्शन 302 लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट बा डेथ सेंटेंस ही पीपल ला के थेंग तुम फंदा ला पारोक तुम फंदा है हम नॉन बैंक कुपी अपिने बांग ने ला बांग ने एकदम क्लियर अंग थाने थे दलो दे ने मिथांग दा दाम बेंच थेगोंग ले मती कुपी सेक्शन ने लगाय बा पुलिस बेंच जिंकी लोंग ले बा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बेंच जिंकी लोंग ले भादा ओसी बेंच जिंकी लोंग ले जिंकी लोंग संते ले तांग थान थेगी पोलो बट मोस्ट प्रोबब्ली अटेम्प्ट टू मर्डर से लगाय पथे में के थेंग बा फिजिकल असॉल्ट इसी सेक्शन दो ने सब से तेनी होइलो दे लसी आसा है सेक्शन दो लाही से लगाय पो अमार फोबार नहीं ला सुमनी ता
ni pui bang ke at least lifetime imprisonment an ke pi nei lai dum hanta munit inut arleng phan pa thilot ba inut munit phan pa thilot munit ke lage murder case a section se logai vek nang po kalima itum kar bi phandet puali hai bangjok phane pa thi busa murder case there is no other crime which is bigger more bigger than this munit pa thi ben ke thegu pe crime do po kalima amasi non bang ke jinso me melo asomar bang plido inke episode do inke malo lang po la hitum phan inke he was the head of the family mane alang si hem che lang la son you incident ning du ko lo neta so puthak karjilong pe ne di amasi ni phan request bang du neta por we jara be inke details sabi mati inke ni na hokta news kar bi news long ta ni mesane news samar hai thegong li bang jok ta samar bang abi inke inut amunit ningje hai amen ningje je lo amen bang ningje je lo ke chok adhok chok che du alang ningje ta kali liga lang without proper information la sonja masi ni mathalo so puthang than phri ni bon pula ma investigation on soli bom lang ki diphanda bor ipik pudei ala apiso phanda tangka kwan mane injat puta arju tho mane lam ki diphane mane mo FIR pi derlo bro te mo murder case lai long section ng logale bote lifetime jail do nei bala son pu mati kalima asi kere ko ansi tang ko anlo tangka nei bu tangka pi pen tang samri bo jat bo busi matha but tangka pi pen hala so minute deboram rong hang pilo reng thu agima ala piso penan che long thuima asomar to ma pu che long thuima che long le kalima amasi kroite kroike der pusi pu hede la son tho amat ni pui bang hedi langoi la son incident la le fast puta gali la son same incident pini 18 of February 2024 last year chuning ta la son incident do la dak so factory long ki factory workers tum ang bong son che torko jat po hedi mane lam che don le jat po che bhong do che mane group fight do gok tin ke da ke factory lo kam claim phan inun kar bidet gali la group tam song ong mati ke group jo fight son po son do si la son incident do lo sita langoi a reason ta ning thane lo dia reason bang ke ane chuhut lam ning je pa asithi o ke hang masi la sujone si wang ma theng hala parok tum wang ma theng ru det la son po inke langoi son lam alang kidu ga joni sidak ke bang nang no ba income source me joini ba income nang ko kali income tangka bai pute no kai esumar ba family ba charli sung lai pan solai sung inke bang pli asumar ko malo lang pokela tum phan kalima inke chichir belang thiu olo busonta pani ning pini dunu ei mina me thang che claim thak che dam thek pa me thang and they can be able to earn by themselves person ma thai mine but nona case bang ke asumar da chichit belang malo lang poke jinso melo no ne malo pai chorlo no ne do mena munit se avidelo amala son jodi amar main khedin e son lam nang suggesting tung na hok le tum kar bitum factory long le kam claim pono industry long le kam claim pono wherever it may be na hok pusida isi cooperation do nei la pen inke maximum por hari horizon pela son che bhong do pi jir pota horizon ben je bhong ja phuje flag dak la son do pik ne ni tum jir po tumang bong da do la si mane di horizon da ise limit do ni la pen asap so careful ni la pen aru son lam alang li dake bang nang ke income phandi income source phansi bang nang ko ba income family che lang phan ahem che lang phan somar bachar li ba lai phan si ke bang nang di se ni pui long le lai do pulo thedi ni tum itum he wang te rang ne aru itum kar bing long ke council pen da initiative ten e ke employment source abi mane me thang kar bing long adim long matsi suppose do puson te pini factory industry do puson te ni tum hada kam che claim dam uni ba hada we can be employed ni tum hada job claim ba hada panda poisa income uni polo an wanga khailu pen wang nang ni polo ba te bokhet pol de joy oi jada hin bujda family pen te bokhet ba hem je dam tu jun una jo polote son bote joy chari polo me chari pol bala sona dim ta ve ni tum kar bing nong long ama thadi shiksha ko unemployment dopi khang jang chali tum do lo bar unemployment pini employment source ave earning source ave income source ave muni tum
मला सोजो ni semuni tum dam nang red factory long industry long ni Bangalore Kerala ni dam dam ni ke heno pole poli de dam nei ni hem bekar dore de a hem sor ba hem family lai ko sono chelang poli ma nona dok tum thek tum da dolo khailo dam pe 30-40,000 monthly income ba hem chikim hai do pilo son that's a good thing kalima good side akemi lam lage mala son ak thang ni tum long da do option de joy ui polo lapen adhok tum longly do u tum da do de but they don't utilize their plot land al pini longly hai choose that ti enke nitum kar bitum long sona men son asia pini do ke ba tha hai mane khitiyok polote duk warlang lo ba therak rong ti along aprek adim state long lang dam ba foreign long da khitiyok tum do big plang big farming lai kuri no asi lason se nitum ma thani na son se bori ni longly do pulta so longly pani tum utilize pen nitum we can make money out of that you know pini longly pen nitum tangka lai income u uni pani tum kheti ko son se claim ni mal hai charli ni non lo ma youtube lai de do lai pen charli ta joy ko kali ma farming lam asi lahai jong sini tum rim lo bal hai la jong si claim lo pulote ni tum khai lo dam u tenga thang ni sap long le du dim long ni tum pini farming hadi pini ni tum son lo ko doping ma dika prek hadi farming han vegetables puno jat no hadi ta sab so scientific method use nahi la son lo pulote production hai mission po inke organic farming non je thang pi khang jang ye kimu lahai mushroom farming tangka dopik son ta asila son na example ni sini example si enchola son ka prek dopik lang de asi lahai hormu jong sini tum claim lo plote ni tum dim long che do kok pe ni tum na hok dam de pin pen ni tum poisa income uni la pen ka prek lahai ta phunang nei non ki phunang ta hem pen wang a khailu wang joini la pen kar bi tum kom chat binei kom ta ma si lang rob lo ta parok tum song nak lo ma lang rob lo inge theng rur de lo la son alam mang di la si lahai long le song le chi utilize plote sab so mecha di ne teng de asi ka prek ni video lang bom pusita un tester tha de son share lo pote tum awareness do po tum kar bi tum bong la pen suppose awareness pelote muni tum smart po kalima ko son le smart po pulo suppose ni nang than lo isia to war do hapu damri hapu teke jon phobak do tho nolom araleng pa chi do lo ga jo dam ri pu ni suppose mani phan pulo thani video thek long lo sumni gela aware pumati o dak dam ti la son ni muni phanda tek ina tek de ji ba ni phanang chu de ji bon pula son chini pumati gali mara si awareness video se mar nang sola si ni tum karbi rat tum phani ni semar verti un an ni semar mar aki melam than phanji bor i ko son si aprang nam ni ma life lang ko son si ma thani ma ko physically am nei me la son si ke than phanji bor i la pen mo planning do ne tha di ni ining choy u man tu ni di tangka dupik son te ni tum karbi rat tum phan tum karbi khai tum phani tum youth tum phani tum karbi lo lo charli thek tum do lo sita unemployment ong pik hang jang number counseling penta mission earning source fan pi ni if they want alang tum yong sa ning hang puson de claim uni polo ba inison initiative en bang se abi ma thabang se abi asi ma thabang abe son ni bini phane tum youth tum phan lo charli thek bang do lo ni nani ni dam bre la son ta ma thani polo je na hok pa dam de pen pen tum kar bing lo do so mar tum phan utilize pen dak ma jong si factory khuli ul son te dak pen tum kar bi so mar tum kam lo in polo bar lo son nim suang bang jok he ai tum na kam lo in polo son ma tha so de misani polo ba tangka do utum da do but ame thang phan je ma tha chot ame thang pocket long ji tha phan je ma tha chot ba selfish accessi omuna inge chi sorsa ke lang selet asona do support la heda kom la si mo future jong si mission pini war sai long ba la son bulte ni tum kar bi rat tum phan ba kar bing long ni tum kar bi ba na hok na do tum pan he e son bak pini klemi bu ni ma tha do ke do he ni non ne dang tan planning nang than thelo mo pije pen chini pon bom la pen lamning je bom te der bom pa dhok tu board det pamin non ta jiding hoilo ei than tap ta freta so minute khali liga lang lam sona ma tha tum da 2 minute negative positive ma thara muni tuin do mon tirasi un an share noi muni tum chini lo aware lo purote lan su se munan ni kam claim nam tum ta ba nani claim bom tum ta sab su cheri thek po ba pinia i son box ta idea long po kali mani ideas pi phan bori o ni tum karbirat tum phan bangjok phonang toma youth tum phan bangjok phon awareness videos pen chenglong ton ni semar ora sini karbi content pula so joni sini open day ke than bang son abi rasi son ke than bang doni bon puni somewhere I felt you know son ni ma thalo rasi
ki khuli la so channel ta la so channel khuliเป็นมิเซนลมาแต่เห็นนู้มาหนังนี่ตุ้มนี่พันคอมเมนต์นังตองแรงท่านทันทีละเป็นคอมเมนต์พูดให้โอเดียงตอนน่ะคอมเมนต์ตอนนี้พูดให้เป็นรีプライไปยังเกี่ยกาลิลีกันลังอาทิตย์นี้คอมเมนต์ให้พี่บังดูด้วยเห็นนี่ง่อยfreedom of speech ดูpoint of view มีทางอารมณ์อนุทินจิบิวน์มาตอกอุนกาลิมาละสิอนุทินมุนี่ตุ้มกี่มาท่าสิกับเพลงมาทีthinking ละสิคอมเมนต์นึงตอกบังดูนี่หลังตอนคอมเมนต์พูดให้พันสิบวันอีดีละเป็นรีプライไปเนี่ยอนุทินพันตาสิปีนี้ท็อปิกอารุพูดทักจีนี่ดูว่าจีนิ่งตุ้งพูดเนี่ยพันปีนี้น้อยคอมเมนต์ลงนั่งตอกอะไรพูดน้อยนี่ฮัดหลังไปนี่พูดให้เป็นนี่ปีนี้semalam video deh lapen Facebook long ta karbi content pu page ni open lo hala dak ta hamra follow no di lapen YouTube long subscribe no YouTube long subscribe to le bangke YouTube long bangke higher quality pen video lang uni clear dak pani tum lang uni but Facebook long pan clear pic lang uni sita pa clear pan sini bor i lang mi he sta YouTube long pan su se ekdom clear dak ana full HD lan ta lang si YouTube long dam bang leong chat sta follow no di karbi content pu Facebook long ta follow no YouTube long ta follow no lalu betul answer say education informational trending topic political cultural economic punoy everything di education punang ton tani cover phansi bor i ang ton ni hindi pe na samar mar ni hindi video jong semane line tung pul de ranbir analysis pulong dam hadak theklong po vlogging ta do ni ason channel do he ni karbi rat phane karbi content pe specific ni specially samar de asi unanang support no ding support lo pulo de itum karbi khair leng ni jing thulo bol de pine sonbak ni ta ki ma thado karbi rat phan pine sonbak ni siklemi akemi klemi ba youth tum phan pine klemi pune ma thado yong se mo pejo ban chok bom pulo te nang support bang do son pulo te ni klemi la ta mo thek pon long po mo chini pon bom po si pir thelam chini ni po te ni phanang follow no ni phanang follow lo te ni ang ton karbi long alam de state north east india wall alam ta ni than ni ne ta video se mar lo dhok tum ni phanang chini bang ta do lo mene la pen comment pi support bang na do ni phan adok ni phan positive nang ma thatum ba ang support tum doppi khangjang de ni theklong hai I have seen most of my viewers they support me ni phan support o asi thank you so much la sonang support pen la pen akimi comment na tok pot la pen pi ni da chok chede ta hai mine man tune de la phan I would like to apologize for that hala hai ni chok che that pulo te hala nang dia excuse no di la ba muni tum chok si do kok timati si ni na son la pen chetong thunan ka prek video long de unde share no share pen pini like sa de tangka sangka dam de ke dil la pen tangka madhok to son negative ma thatum da 2 minute la somni tangka long oi ba followers do i subscriber do i le la bo son ma thai minute la son ma thai ni positive se ma thani ba tangka bang opposite ni karbing long muni te karbing long so karbiu so karbier lenge ni ta kalima tangka bang te तुम कार्बिंग लो और लिंक सिलोइंग बनी तुम कार्बिंग लो सिदुई ने तना ने काट के गेला सी पॉजिटिव मत थाने पॉजिटिव मत थाल दे कहता समथिंग पॉजिटिव थिंग विल हैपन इन योर लाइफ दिला सी चतोंग ना दे पिने आलम चिनी नहीं दो बा पिने अपुट था टॉपिक पुथा वीडियो समान नहीं दो पचिनिंग तुम पुते ने फान कमेंट लो तोकरा नंग थानो ने लांग पेन पोरे पेन ने सलाम पदे so chetong na next video long der bom lo der pig lo non ta ningjere jo ningjere tung red la hai la me di asi mo chi than bom chi bom ma chetong thunang de ente next video long til ente ker bai kardom